Hello. Pilo lantur de aret ke ha? Nang enut ke la pulo kaita. Ajo unan online dopo adap lote turder po angke nang kadde pesala. La fun kaching kilok penta chokpo ke oy nang ta. Hema size klem rok chipu pelo. To munhe an nang van pinon ho an chopo kedam mikpo. Kedam nang ji adim dopik pinike. Kopisi kahang ikong mati nang litahan men melang jaho ek. Bah muhe nang lokhe afan nang kang cek ke chelon lebo ho. Nang lidum cepate ikri nang lidak. Ahem ke nelila maling si kroy nang ji. Arju nang ji. Nemunpi ka chelong tala puding hak ke joko pulo non malom apirte pula pulo malaho uf. Elike emunpi dolo pusi ka chehok sita nong ke la puding hak jo. Bay pirteta. Ko pusi nang lokhay afan kang cek hay mati nang gesarpi. Nang putar lok abema nang ha. Nang lokhay afan kang cek nang ji abang kali nang gesarpi. Nang po nang ke thantap nang ke hoitap alingle arjunoy nang ke. Kiluta uf. Aron pen lote neni nelok hei chechini ne neke chinilo. Aron pen lote neta ne piso. Neso chechini ne chinilo ma. Ani alok he afan kachingon thekte arlo soke mansak selo nangta. Ne arlo so kachiri chok chedetlo. Arje ke lang ajoinelo. Chupe naning ke me arlo so si chinki nang jiapotlo. Non sining che oyaretlo. Eso pipeneo sa kache bohong tango sarpi ko pipotne. Penanso ke chebohong grab arile sarbura la hei ke dobompo. Eso pita ke meo abang kalidet ke sarpi. Etum si chechinilo eso pia otadurke. Laso alam loti sarbura. Bihek penta etu mape apo alam neko nang arjujele. Esopi pu alingkali memete esopi abeta dun nang ne sarbura. Osa afanta teng tapusi ordar pidet lo sarpi neke. Kopula malahi asay ta nesiklem nang jipulote uf. Arloso ta ingtang hek amat ajat ta chotan no. Non malom arloso pula pulo malaho. By spirit ta uf. Agat asay ta nesiklemet nang jipulote koson lomaho. Ning jelote elisi kay nolo nang kamathapo. Nepuheno daklo neke. Nanggidi sarbura foset namoke. Ada prang tapasilur aret titila. Apo pen aso isivetlo. Nang polong si kacharli dun malahehe ha? Amo ang bealam ninggi are tri sarpi nang greng sodak na. Netum pinso atum ke dojoy si dojoy ning kitilo te prek da kajad day. Nang fan nang lang doro la sarpi. Pinagine seng jang jutang lo. Kadang mada ika kini live jurang lang dun ber arato anfans tame kadang pajirilo. Pende kosto no la solam marjan mangke. Jong se langmesen pultang te langmesen puno jong se langno dak pultang te langno dak busta chok. Apente pinipen kinang tumpan anibang stame video isi ki pidar po. Lasi jong se nang tum YouTube long langbom pultang te subscribe no lapente jong se Facebook long langbom pultang te follow no. Apente video bang stame share ta. Lasi nyaso video bang lansing ton kok lo. Tumi thami kadang.